Ngina full. Umntana unanga. Wakheta. Kade ukutsamaya wena. Una 14. Wena umntana kangaka age gap Utsama wena ka. Kwasala yena tinyaka. Utsamaya wena. Manje umntana makazothi umithi wena uthi uyaphetha. Manje ufuna senze DNA ngoba yena hana swena urayang akikimisitse kwethu kimanga ngikimisitse kodwa bila utlatswa kama ka ile yentsampere ofisa wena bongazolana mangazolana uphela motor ena baba ankarubala le ari mama wa mutilo kunkuwo so wena unkirasika wa mutimo wena into sitshela umntwana lezo zinto lezo into sitshela umntwana lezo wena wena nje uyamudla mahala manje uyamudla kanjani angisoze ngamudla nokumudla uyasho mos manje ukuthi ulala nawo makanye kumama wona namanje ngimthola la endlini nawo manje wayangayanga esikoleni wethi wena ne akirike phela ke nalana ka muntu wena ne matsitheba hore re tsahala andani wena mama uyala ka muntu ndiyaseka wena makaphubu sala wena umuhambeleza kwa uyasa unyaka manje yini wena utshela ukuthi ungcono ngayo ngoba nakuthi sinethe nake mina la di-style tse di betere mama ka wa mmona ke tse mo-style tseo ke motho mogolo so wena ka jane mo tloela tsamaye ke mosadi wa hae ngwana phela mo tloela tsamaye o sa mo nna kwa sala le emanyana man manje wena ufuna thina akhetha wena nobaba omdala kangaka tshantsa manje wena amahloni awunawo awuna ditlhoko akisenya go akisenya mo tsena ka muntu o tsene diolo tsa gago mo tsamaya a o tsebe o teenager o nyaka go bolae wena go bolae o tloela unamanga ngisoza ngadlala naye lo no ne re fetsa irang ka muntu no ntse motho kwa ne rira ne ke ntse fo fatshe wa fitha wa ke la tete ulwele ne itatlela ba a fitha itatlela motho kwa aka itatlela motho kwa wa mkirilo ka ka mona le ngwanaka go tshepile so le ngwanaka ari wena ko ntlunga nko mo tshepile so ara nko mo tshepile so mo tloela mo tshepile so re bolela le ngwanaka manje wena mediaka na yena mo maputsa wena ari tsamaya wena ke ra ke tsamaya tloela mama tsamaya wa wena ngwana a re izwang bona because ke yo ngwana o imile khela wena wena ari khona wena ari ya mama tsamaya mo tloela bolele jo a re tsene mo ntse re bolele a re bolele a re bolele sengwela amkhwela wena thole nawe wena unani imile nna manje ma uyimile ke ya ka tsakatla ngwana mama a tsamaye na asema hawe na o uskamu ungeke umkhethise ngoba mara mama ba tsamaya ke mo tsamaya eng mama o le ngwana go feta khona le jabu mama tshantsa wena ke twa kae martel ke ro pholo ri khela wena tsamaya hayo khwendela wena ukuthi uyesifakela wena uhambe re buang ke tsamse buang mama tsamaya amahloni kuwe asakenalikhal atsamaya awunalikhal akhethe eng wena o na le eng special nna ke na le dilo tse ke dirang tse di tse feng tseo wa di itse yena mpotse phela ke tse feng ke robala le ena ko ntlong so mama ngiri na steng ke robala le ena everyday no ke meet ona le ma a ke bui maka ha re ke bua maka le thomile le ngwana la nna tsa ha o bereka
Ke how long yo mama? Samollo wena. A ke how long? 5 years. O thomile ana le 10 years ngwana. O thomile nna le ngwana kana le 10 years. Anta kana tshela di maqala ukukulala. Lona yena wa motwele. Ne ke rata nna. Una le 10. Nonyaka. Ye unonyaka wena. Unyaka nko monne una le 10 years. Ne ke batlo nna lena ke rena ke ba nna mama ka lena everyday ba phela tropong ba tswa ba re ba tswa di Debones. A o e jona Debones. Ba ntlela ba tsetse ba ijile ke batlo e tsae ka khomela mo distance yona le nna ke batlo e tsae ba re ba tsana ko Debones ba mpontsha di picture so le nna ne ke batlo re ankirele ya Wa come on. ba ke buima le sala Eh baba utheni kuye lo? Wa ka ngwana ka bolela se. Wena. Manje wena ufuna ukulwa noma makho for indoda. Ikhethe ingaka. Ama uyambona mos na uyiphaka na uyamfuna futhi. ke monna ka le Ale monna wa Ka le sana le lembe. o ka se pe ke tole o di tsere ka jeno o tsamaya ka Ke mang o tsamaya? o tsamaya tloelo sa khalemela o khalemela ke re o tsamaya a ke wena o tsamaya Manje baba umithisi utheni umntwana umtshelile ukuthi umithweni. wayi Uyayazi wena ukuthi umithi marutha kusuka kumntwana. Uyena oyaziyo baba. Uyamudla awazi. Uwambebhile umithi awazi. Umithi awazi. Na uthi ukutshelile uthi awazi futhi. Angazi. Yini oyaziyo ke baba? awithi he nna le wena ko ntlong ne re tsa ne re dlala so Ema, o fitile ke ntse fo fatshe wa fitla o itatela motho kwa ba. No ya no. Futhi phela wena ujwayele maka ke re ke nterira everyday ba Eya. Ema. Ayengavela yenze nje angajwayelanga ukuyenza nawe. nka se re dilo tse o fela everyday le re ya shopo mama Ke wena omfundisileyo. ke ra rona ona nnete ona nnete Ba re ne ke sa ukhuma. ona nnete no sa khomela Ah, ne ke sa ukhuma. ke bole ke robetse ke le one Ya mare. one tel tsena ka muntu o kae mam Mama. Ke yo mama. Sana re le. Ah, bua maka motho. Tlogele tu. Tlogele ka o kopa. Tsama. Mama wa ha walla Sa go ka motlhalo. kwena. Mama. O itse ngwana. Mama. wa iketsisa Wena ke sefefe mme wa hao ke sefefe. le nna bofe ke tlabe ke botsea ka if mama kana ise sfe So wena ufuza unyoko. a ke re ke yana ipepile Uye okufundisile futhi ukugibela ukuthi gibela amadoda. Amahloni ngowebhikela kuphi? a ke na tsona ditlhana Ka wena sanbo. Next. Tshela itshela. wa ka mo kibisitse mo kibisitse wena wa ntella o sa ya ka khantsha ke tao kuno ka di kotana Eba. ke khobatsa ke tao khobatsa Njani? nna fatshe mo Nna ke shapo ke nyaka fela a tswe. Mo jarateng ya ka. Ke mangotwa. Ntato. Ke tlatsa malena. Ka lokisa le ngwana hao. ke tlatsa malena ke lokise selo ke tlatsa malena ro shega ntwa ha re tla ilo hira Ko gayi Lo hira uhira le ngwana wa Lo tla- hira ka eng le sena tšhelete. manje wena uba nokutshelile ukuthi uma umithele nodi yahlala. Le thapa nna le nna tšanna ka le nna ke tlo sala Wena o sala Because- pila ka moo. ke imile ba mphe space Eh, ke ngwana sala ke ke sa mo Ubesa eng? o mo feng Ena o ke tla mo hodisa. ha ke batla ngwana ka hodisa ke mmomo ke tla ikhudisa Ena a tswa tsa. Wena o tsebang ka ho hodisa ngwana? mama ka lena khala a dira dilo tse ke dira ke le sfef a re bana le banna ba bo maki ke sa bolele so ena ka re ke monna hae wa nkwatela hawa a ka se papa ka wa madi Ngwana wena o bua a se papa maka. ka wa madi mo Mara o bua maka. Manje wena into ekhuluma emphakathini ngokuthi umama kudlala namadoda next door. a ke re ba O nyaka o nmesa le bo maki. Wena o ibonile ka into. nna tlhampotsa tshwere tšhelete Ke ampotsa nnete gore mo dilo tse bophelong ngwana wa di bolelang. so ke bone ka ena So wena ha uzula ko monna wa hae wa sa jowa ka makhelwane. a ke batho ba ko makhelwana ke re ke bona profile ko bona nna ke a ke ba ko makhelwana wa hae Mmala muntu. Monna. Ngwana maka wena o maka wena. So wena o le ngwana so. Baba, why umntwana ajwayele ukukhuluma nomama ke kanje ukhona wena? Ngoba shuthi injwayelo. mama ka itse le ka e women on top wena o tseba ho mena ntlo. nna ka e tlhalohanye so ena e Ke ngwana kwa a wena. ke re Utshelo ubani leyo nto le ukuthi akayazi kumena ntso ke mama. boditse ke ena monna teng
manje wena utshela umntana ama-sex positions woman on top wa itsebe wena o tsebe woman udlimali ka mamako mama manje ubaba umubi imali ke mo fa tšhelete every month a ke re every month le ho mo fa tšhelete mara every month beke ngwe le ngwe go fa 1 round na ke bereka lena 3 ke mo fa 3 round round 3 ka wa tsilelo a ke compete na ke re monno ke na mpoleletseng hore mama ha wa khone so wena o na le energy for ke na le energy wena o mfa di round tse 3 usho le nto repha mngoma makho uthazizwa kanjani umamakho wena mawutshela umamakho uthi yena wenza i-round eyi-1 uyasebenza ufuna yetlasephi i-energy ukuthi ahamba yophangela aphinde ahlise lo baba la ha mo fa tšhelete ena ke re o ba khotsi wena baba yini inkinga yakho bayakondla la endlini uhlele emzini wabantu awuhlana kwakho bakuphi imali baphinde bakuphe kwayona ufunani ngwana wena yokumana le nthongwe le ngwe yana mara o re mosadi wa gago wa go fepa mara le ha fetsa wena la wa tsando complain mama o robala le banna ba ditraka dikoloi di a ema mo he o a stenga ile di pitcho po a ile di pitcho po ngwana wena o ma dikoloi o ma di ko ke wanne manje wena makafulukana makoloi inteshela wakho Kira talk yakho no baba khole. Umuditse vele wayini. Umuditse so wena uzoba the main wife. Ke batlosala ka mama ka hatsi. Mara wena dithondi ka. Bohemetse manje umshana ngedla ufuna umshaya. Ya ke batlo mmetha. Don't bet. Ya mona ona le sikiri. Una 40 mona o. Ke monna ka ke batlo manje ona le elidala kanga. Ke mile ngwana ha ke ni ka pepe sikhali. Manje wena into ezishayo ukuthi wena no baba mina ngizokupha yonke into amaranda ayi-3 mthongwe le ngwe le nnong ka tsena ka mole ka mo fa yona ha mali bua thata a ke bolele thata sa potso re ke bolela sa potso re ke bolela thata a ke bolele thata a ke bolele thata ke tlo betha wena ke batla bilane o mpethe ke ntsempe o no tshwarisa go tshwarisa ba tla o tshwara nkire re kire miscarriage go tshwarisa Ditongto no hawala. Uyakhala mama kuxa yakho. wena kwena Atwela. So nna ke khona ke la ke lo ithabela ke tsapara tse di gontsha go kra re o fresh ya O botsa wena ntho fresh. So Tomile 5 years yoyohle ntwe 5 years ago. ke Una 10 years Awas complain awas report awas next. ake bolela nna ne kuka mma tsamani nna tlogele wena tu tsamani nna The first time I dira yona o no utlwa jang. utlwe botlhoko for the first time ka se botse mama cause nam pacheleta ke so ya nna matsatsi ntse ke robalana le until ke catch ke sa botse mama so ka jena ke tse o boditse le ke ma or mo phonetse o kra mo phonetse Como phone Umo phonetse neng? For o phonetse ke ma hora fitla ka O hlile le nna. Polela ka re 1 round. So manje What if le kwetile bana le gona? Putu vele wena into yakhe ingaka Ngiflow bla Hayi. engaka vele Vele wena uyiphethe vele wonke la kosa. maspams wakho la Oh, bena nna ke ka ke spane. Awuyafana mara. A ke spane. Awuyafana. onyiwa moswena Skopa tsarena. itshwarelo mama niso ikupa kanjani mara Brian.
Ngicela amasimba wena. Sorry baby. Hayi baby. Mama, wo. Sorry, babe, so- Ima. Mama, why umshithela ubaba? Ngiyamtshela ukuthi mina ngiyasokola ngifuna umsebenzi. That's why ngimshitela. Akukhona ukuthi ngidle ngenze izinto eziningi. That's why ngimshitela. So No, mara nakakala ukibhayela. Ngiyasokola ngoba ngibhereka ngisebenzi. That's why ngimshitela ke. So manje Mara kasizama mo wena mophelo. Akurusamele bese bhaya mophelo. Makungizamela before not now. Not So wena now. ubona ukuthi uma ulala nenye indoda uzothola umsebenzi. Phela besho kanjalo baby lo. Lo No, this thing is which means makalala naye uzothola this thing asentwa na umusi. Ecala Uthe no. mawulala naye Asentwe uzopha no. umsebenzi, umpromise umsebenzi. Ngimtshelile umsebenzi uzophumela Since wena umpolela wena braji Kunini? So since wena uthatha amathini Eplane so. Eplane so. No, don't tell me about that. I don't know what maybe. Ungacamba manga yazi. Maybe I can be mahala. 2 weeks back. Kukhuluma iqiniso vele. Manje Manje today now. Benenza because ungenela almost 3 hours. Wait till sele kwa kuloba nyaka bathu ba bathuza kwa wena. Why wenze 1 round so that it justify yonke into 1 round, just 1 round. Yeah, khona injalo vele. Ngoba tswaredo so. Mina putangazi nang athi i1 round ijustify yonke. Justify yonke into vele. Ngixolela baba. Mara wena ngithanda ukuthi wena u-abuse kahle kahle wena u-abuse abantu besifazane. Ubafuna sex maceda lapho bese ubathembisa umsebenzi. Ngixolela. Bathini mara la usebenza khona? Bathini la abayazi le abayazi. Yabona ukuthi manje ukuthi mina ngizoku-expose. Ngithi. Yabona ukuthi ngizoku-expose. Ngixolele. Ayikho right lento yenzayo. Ngixolele. Uthe uzomholisa malini ke ngoba manje niyagibelana uzohola malini? Bese kumunikile 1000 ezolo. Izolo bathi Yena ungibhejile shemizolo. izolo. Yeah. Wena mama uvuma yonke into like Bengizothi phela benami ngiyayisokolela vele kufanele ngivume. No, kufanele ukuthi uvume kanjani? Uvumelani? Uvumelani ngoba Awutholi yonke into oyifuna. Ngiyazi khona mina ngisatisfy sharp. Buti why ungamsatisfy? Yena into le yenza yakethi. Yibi. Lena ke Manje the first time umbamba. The first time It's not the umbamba. first time. Ura unsample la maka always. So ma first time akubamba ufuna ukuthi akubambe kayikayiki. Eish. Bengayazi nami uzoqhamuka manje. Maybe ni bana bontsompolela loko ba ka se ba ka musi. Maro Maybe ukasepolele loko yuana bana what ba go godisa. Ilosbona. Mapele ba wathi ba yakhe. Yakabani? Akede. Yo. Kanti lento yenu udala nayiqala kanti unomntwana na. Uyazi ukuthi unomntwana? Nomntwana. Uyazi? Yo, mina angisazi ukuthi kwenzakalani. Nina nomntwana futhi. Nomntwana mina na. Uyamsupporta nomntwana? 9000 rand ngisupport. umsapota kanjani Brian? Umsapota kanjani? Uthi umphukela umsebenzi. Umsapota ngentutu. Ungisupporta ngazi ungisupporta ngani? So manje mama njengoba umela uvuyela lo muntu. Ngiyamvikela besithanda sami na ngiyamthanda ngithi. Just a way. Ubaba yena. Na ngiyamthanda bhikinyana but not too much. Hayi ubaba uyamqiniso nje today. Hayi. Funwazi qiniso. Straight. Ke fele nalena ukisisa mama. Because next time ke tobole you. Next time ke tobole you wa bona mama. Ora rena lena ke kgaogane le motho. Wa bona. Akere bana le di rights nowadays. They've got rights. No, you can't tell it. Sorry, baby, sorry. Sorry, Sonia, pasarelo baby, ngiyakupa. Khala na yena Sorry, baby, sorry. Hayi. Sorry. Yo. Ewen. Sagijimisa lapha. Sagijimisa. Sagijimisa lapha. Unephaphuthi wena. Iyakho lento le. So manje mama wena njengokubaleka ubalekela ungashaya umuntu wakho la akubele. Iyakho. Iyakho. Ubalekela. Iyakho. 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 Ubalekelani woze mama uzosota out izinto zakho. Iyakho. Yabona ukuthi amadoda ubala uzobalamula kanjani? Angithi awukhonakali ini into engakhona. Unyeke. Mara uyazibona ukuthi izinto zenzayo yini? Masiba. Bona nje ngicela umnyeke ngiyacela. Awu kuba thwarelo baby. Ngiyacela umnyeke.
Baby, sorry. Sorry, baby. Sorry, Tata Sam. Sorry, baby. Kwenzakalani? Sorry, baby. Sorry. Ngihlukene. Uma phela. Sorry, baby. Sorry. 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 Ngela ka. Jona thipa baby. Jesu, baby ngibulala. Yo. Cho. Okay. Sika Mama ngicela ukuthi uphume ngizokhuluma nawe. Sha. Thinta thinta. Yo. Wena baba marusile wena promise abanye abantwana umsebenzi. Hayi ngalojwala masi. Anjalo masi. Nomfazilo. Wena. South Africa lisebenza kanjani? Wena uzongazi kahle wena. Sorry baby, kubatsare. Nginontshela uri ngwanaka. Umpotsa uri ngwanasi ngwana. Khona kunjalo vela kusingane yakho last born. Okay mama, why mohleleleni sonke lesikhathi La ungamtsheli? bengihleli bengizothini babe ngimthanda before manje ngisamthanda. Why ungamtsheli sonke lesikhathi ukuthi wena umthandi? Ke ngiyamsaba ngithi umuntu oshayayo yambona eshaya kanjani lo muntu lo. Uke wakushaya before. Ke wangishaya. Ke wangishaya vele that's why ngimsaba. Uyashaya lo muntu. That's why ngimsaba ke lo muntu lona nawe. Uyashaya. So that's the reason umchithela. That's the reason ngimsithele ngishaya lo muntu lo. Vele umsebenzi uyawufuna or Ngifuna umsebenzi ufuna imali. Ngifate ngibatla zu izaka. ufuna izakho. Ngifuna imali, ngifuna mereko phela phela. Na ngifuna umsebenzi obvious. That's why ngithi ezi snacks. So wawungafuni lo msebenzi ngendlela eziright. Mari ngibone kuyile situation ukuthi ngifune ngayona indlela. Yeah. Ngibone kuyiyo mo situation. Bengenayo indlela. So manje njengoba sekwenzakale yonke into lento la uyazilungisa izinto nomuntu wakho or usala ne comrade lakho. Hayi sha ngizoyilungisa nomuntu wami. Ngizoyilungisa. Ngicela ugcoke igcathulo sami solungisa le ndaba le. Yeah, ngicela ugcoke igcathulo soyilungisa le ndaba le. And uzoxolisa ngendlela eright angithi mama ngithi. Isikhathi zonke Brian. Yini? Yazoxolisa. Wena nomfazi. Because mina understand ukuthi why ucheat for the first place because uma ufuna umsebenzi uyafaka ngithi ama CV mara wena why uyifaka emntwini ni nalalana ngapha mina the part ama CV eShoprite abawo yeah mara lento yokulalana mina understand ngithole empedeni iCV yakhe ingena vele ngithi ngithusa nyana ethi nalingwana liyena obvious simele silalane nomzethu zokwana obvious simele silalane already sorry baba Mama ufuna ukuxolisa. Uxolisa kanjani mama? Ukaxolelani le? Ufuna ukuxolisa. No, ukaxolela nomuntu ayizaso. Baby ngiyacela hle. Yazi ukuthi uyenzeni mama? Ngiyacela baby. Nacabanga ukuthi uzokhulisa bana nawo le. Khona nomno. Umntana akuso wakho. Khona manje ngicela uxolo. Like uyenzelani lento leyo ukuthi umfihlele No, so le baba ngwasabaka le bona. Bengilingekile hayi abakho ke lababanye abantwana bakho. Uyambamba. Uzokhethela mfana. Abantwana bakho. Uyambamba. No, kasirikwana kabaka. Abakho. All this time. You don't want to right to pila. Akufihli pila muntu. Ayafihla pila manje. Akufihli. Not too much. Akufihli. Kanti Mina ngole no uthwele sonyana nasesikhathi. Afihle kuphi kahle kahle. Engisatisfy single pila. Angisatisfy kahle umuntu lo. No. Akenze just away because So every time ngathi ngitshela ngithi uzokushitela. Oh you hlathi ngimtshela awenzi kahle izinto zakho awenzi. Ngiyangamtshela ngithi ayibhankanya. Akayibhankanya umuntu. Shift ama life inyaka. Shift ama life inyaka. Usamele mshanya no wakho namo. It is sorry baby. Usamele mutho wakho namo. Baby kodwa nawe kudala ngikhuluma nawe ngithi ngikuphi ngisatisfy ngibe sharp uma wenzani wena Wena sathile batho banyana ba union nyana kanti union is gitara ba khulukisa kwa mmereko kanti le kopantsha tsona nyo tse so bengizothini sando sami mara kusindlela right. mara kusiyo khona ngiyazi vela kusindlela right vela kusiyo mara benza kanjalo vela abantu uma u desperate benza bathatha advantage thina mara kodwa bekumuntu wami babengane yami So wena ngoba almost 6 months or 8 months It's almost 8 months to 6 months. Asomntwana onaki 1 year 1 month. So manje lo msebenzi uzowuthola nini kahle kahle? Ngizowuthatha uzonginika umsebenzi vele. Nini? Uthe ngikhode xa inyanga ezayo ngizobe ngibheka ngizobe ngisebenza. I job occupation yakho kuyobe kuyini lapha? Hayi manje mase ngikusebenza kuphelile. Iyo yona eyama bathroom. Yeah, iyo bedroom. Mari kupaswa rero bebe. Ya job Christmas akayemusa. Yeah. Bantlhalwane. Kasi mina la kusatsa sikolo tshwanetse ngetse bya. Bebe hla ngisaphinde ke ngiyacela ukugcwala ngisaphinde kushitele. So manje ibaby daddy yakho uzoyeka. Ngizomyeka ngicabanga umyeka. Umntwana ngilahlekele umunaka nina. Umntwana uzomenzani? Umntwana uzo maintenance.
I-maintenance. Yazo maintain. Makaloku abhizi akunikeza imali ila ngicabanga khona ukuthi kumele nihambe niyenze into futhi mosa. Yabona Hayi, ukuthi manje wena ungamnikeza omunye umntwana nobuso. So wayofetha so wena uthola yini phela? Entertainment phela. Cha ngoba Just ngizaphinde entertainment. engithola pipi yakho ngiyoba mnandi. Ha. Ya ngiyoba mnandi mos uzothini mina ngiyoba mnandi. Hlala naye. Ya ungiyoba mnandi lo muntu lo ungiba mnandi. Mara mama Chala naye, awucela uxolo yazi wena. Hanya Usacela usacela nokuthi ipipi lakhe limnandi. bona into engidina ngayo. Into engidina ngayo mhlathi ngimkhalimele ukuthi ngiyobe pila kabathi umtho. Akabathi uphumela ngaphandle. Ngithani babe ngemofu ayakhana mtho. Abatla ama style. Akafuna ama-style. Akafuna ama style zomthini umuntu ungabatla ama style mos. Akabathi ama style mutho. Ana phela mama sekhathele. Sengikhathele nana. Why wena No, Akabatla ama style no, mutho no, mutho. mama. Why ungafuna Afuna ama style. Wenze lokhu ngima phezulu so. Mina ngidlala ngibheke phezulu kuphela khonakala. Never. Ufuna ama style. Uyabuza umuntu wakho ufuna ama-style. Ufuna ama style vele. No, ke le go botsa ra ke bathi ntho ya gore ntunisetse wena musi. Ha mina It's a fana ngithanda petla ke mina. wena, Mina ke petla ngithanda. ka tshweu. Futhi angithanda ukuthi mina ngibatla ngimafa kabatla ngimafa mthu. Wa bona yano. Ko mafa be. Mari de ngimafa. Ko mafa. De ngimafa that's why ngimba. Ko mafa be ngotso. Uyamafa. Utedi. Yeah. Wa Ya mafa mafa. yo snacks. Eh, lo ndaba Ya bathi ke se ke mafa wona maswa musha. Abatla ngimafa mos uzothini? Ke se ke mafa wona maswa ene mno. No. So ni hlambile mos ukukami school. Wa bona nna monyane yakho. Madazi mnandi zokuya le. Angisweli kuku ayithi wena. Ke go ntse isa keep ka go tsaka kwana. Angasona masimba ngikuku yami le. Uyakhuluma. Endimnandi. Go ntse isa keep go tla kwana o tlopolela. Usoyakhuluma. Nna ke nna gore bana le banna le rona ga go. Uyakhuluma. Re khona ba godisa. Buti bakancane Mara- yazi. Kushap. Mari wenze na umafa wenze isipho uthanda isitale esi1. Uyabona? Yo, idonke engifuna Uyakhetha eyi-1 Angimafu mafoku wena mos. No, Mafi. se ke betla ka se. Ngawuthini sa Ya kuma- betla go batla lo. Ya kuma- Wena ayithi umafa la ayithi. Style, bona ama-style akwenziwa lutho. Unyaka ungafiwa. Nyaka ngimafiwa ngibatla ama-style. Angibambi ngibatla umdunse vele. Ubatla enjoy Yeah, ke man. batla enjoy nje. Make decide nje la. Futhi bona yazi tangina kayona uchama ka speed. 5 minutes akaqedi ne10 minutes mntu. Tanginayo le. Baki you. Uchama ka speed. Uchama ka speed. Uchama Bona ka manje speed. akubanda. Bano batho ba media go re to ba bolela tsona dilo se tsa kamera. Nangibatla 2 hours nyana yabona. That's why la khona ungivalela 2 hours. Siyobana nje sijana. Ngisikwite ebili. Na. Yayazi This is reality. Yes. This is reality. Better baby. Ezimele kwakha vele. Yebo. Wamsuthisa wena. Too much. Yazibukile. Too much ke. Pila yona o itumelela sex fe. O rata fela sex we. Nesaba baby. Eh. No topila. Bamba lo muntu. Usonle manje. Bambile mosadi ya ka wena ka fa bambe gape. Umthatha Eastern Cape wona wafika la. Umthumela imali yakho aphota. Wena ngijwela kabi. Sorry baby. Wena ngijwela kabi. Ngijwela kabi. Ngijwela kabi wena sika. Ngiyaxolisa vele. Ngijwela Baby kabi. ngiyaxolisa. Maybe uzokudunisisa mara Amanje Kupotsama. Mara uyazi sex Ah, baby. kupotsama. Hey. Mara wazi sex kuyafana mos. I need to leave. Nokuloku even nokuthi uyangikhisa akazi ukukhisa phila muntu lo. Uhlahla lilime emlomnyeni yami ka speed. Hey Buya maphila. lapha. Akhona ukukhisa muntu. Buya lapha. mara baba wena ithathu yakho ibhale Beyonce. Ya yena Beyonce yami mse. Baba wana ke Beyonce yami. go batla ora hitlomala. Beyonce yami le. Hey my Beyonce. From Eastern Cape. Yeah. Yeah, Beyonce yami. I'm sorry mama lama thuthu wathatha. NguBeyonce ngithi angibona na vele. That's why abhalile igama lami because angithanda lo muntu lo. Yangirada. Yangithanda kakhulu futhi ayikancane. Kupotsama wa mthalwane siyibone ke napho ya nokubatla mpola ka pelo no. Ngiyibone na. Wami mfazi. Lama Ngibone thathu na. wayenze phi kahle kahle. Lama thathu lawo. Abo I'm sorry mama. Eastern Cape. Eastern Cape. Esengifikile khona lapha. Kahle kahle wo. Pila mo this guy. Uyafuna hlukana nalo
yami wena nendoda yami wena ukwenza idrama yila makhamera kwenza idrama kanje idrama engakujwayele no ubeshokti esikhalisa athi wayengimenza ukuthi ngiyafeba no inkinga yethu uyayazi inkinga yakhe kahle kahle uyayazi inkinga amanda kusinisebe so wena ngwana utofebela sibena wena utofebela usegrade 6 months wena usegrelax mama unkelena manje muthu umtsaka komuthu yeah and I'm proud kanto ana nge proud kamthwana ke shapelena umthitheli out kuzumela la kuzumelo wenza omisa ke okuyo ya ngwana ufaya asiyo ke Okay. Awubhora wena. Yesa nombali bekasho nje ukuthi wena yo into yakho ingaka. Umbali ex yakhe. Uyayazi ex yakhe. Sokana nami. Kana nje nami. Amathana. Kuyashisa nje nisekushisa. Hayi mani kancane. Manje lento eniqaleni before umtshela wena. Uyazi ngimtshelile ngathi mina umuntu amunenkinga lapha kahle kahle thina we were fat buddies izokalulina umuntu right yeah right so ngavele ngamtshela ukuthi lo inkinga yakhe isekamele mama okay sharp 6 months wayibonga mu mara bozela hayi ngimtshela ukuthi nje ngisemaphirotini wena uya 6 months ya pirota 6 months ya yabona bo sakubhora wena wena ngokusabela wena emaphirotini 2 days uyayeka 2 days uyayeka so manje umuntu amakana inkinga yazi inkinga iqale phisisi lo akafuni ukuyithatha semaphirotini imnandi lapho imnandi nje lapho so likuzumela angithi ikota uyidla inamasosi phela nake shadile mfathile ngikholumeka nawe ufuna ikota enamasosi abafana abakuzumela ikota enamasosi ngasho wena bomuntu wasaseptoka sawathi why usahleli wena bongayitholi idea ukuthi akasathi nomntwana nje uthembile insizwe ngwana umbheki ngikhele bani nalibana abayithulene jura phusha jura bemane ke nedi mwana kamkhulisi Thami manje ubaby Jay mwana sepro bokuphisa bana wakho siba hawo bana bawo uzafela ubona lekhathini ulibambile ibhaki wena uke wachama wami lo uke wachama nje into esithathu ubonakalayo ukhama amanzi kake mwanake manje wambamba because bekafuna mos bekalobakafuna kudala bamabisa amabhantshi lo akanamntana awunamntana nami na ubaby mama bangakhumbali nayo nomntana naye angikho mara bakasho kanjalo ukuthi umbali utshela abantu ukuthi akusumntana kahle kahle bonkali sicela bombali manje wayengikhetha ama-flames mina bobhalisa bomangumanga
lo mntwana nje ukuvuka nangilala naye mina ngoba manje ngibuya lunchini manje angekho lapha endlini yabona Usukubambisa ibele Jomi nje lesiselungisa uthi unenkinga wena ubambisa after that uvuse iwile ngikwazi nje sizothela ngayo sisekhuluma Kini fosholo kodwa ibereka. ngokutshela kuni ngikuthengile ngithi kuhambe kuye men's clinic Kini fosholo. angafuni ukuya men's clinic akafuni ukuya men's clinic akasekhonsense anganokusekhonsense uzoyenza nithini ijwabu manje sakhe uzoyenza nithini ijwabu uyazi ukuthi mina inyama usekhonsense anganokusekhonsense uzokwenzani uzokwenzani yo ngicela kancane kuye baby khama amanzi Jomi vela nje ngikhathele ngakhuluma nawe yabuza bathi ukhama amanzi wena uyabumala lento le ukhama amanzi akubambisa ibhanji 2 times akubambisa ibhanji 2 times wena ushem yashisa kabi nje sifukuza usishole sihlele kahle sifukuza manje wena waphumfazi nje ubambisa ibela uyazi nokuyazi ubamba ibele nje kuphela why wena uvuma awumumuntu awamajulu kanjani ibele ikhathi lakho bhuti ngifuna imali nemali mali nganamali ngizolenza ngizolenza ubelika nayo ubheki ngiyakutshela lokufonisa nje usithele kahle sikuza amasavana sana makho ukuphuza amasavana imali yakhe Imali yakho. akusimali yakhe usibile amasengalimi Uyabona imali la. umpili ikhathi lakho makambali wena indoda waye kanti umntana abantu wayemhlalisa 6 months yonke nawe imibuzo yakho hayi futhi ufuna ukwazi ukuthi wangibambisa ibhadi nangu baby daddy wamaqiniso. This is my baby daddy, this is the new baby daddy. Wena nje bowumalume wabantwana ngoba ukwazi ukukhipha amaswiti wena ngoba bowumalume nje wabantwana ukwazi ukukhipha amaswiti sorry Geto, sorry. High five. High five.
angithi ubhuti uyakhipha lokho angithi naye isifebenyana manje uhleli wena ukuthi nawe isifebenyana kuthi nje ungipha kamnandi kunaye nje ukuthi ungipha kamnandi mara woyitela ukuphathisa ama-STI ngamupha kayi-1 ngavele ucauliflower la ngayo i-3abantwana bangasecomsayizanga niyasigulisa ngiyabona uma ngifike eklinikhi bathi une-cauliflower bathi ulala nobani ngiselala nomufana kanti bathi usekomsayizini ngathi hhayi angikho ubuza le mibuzo ngaso uyakubuza uyasiyazi amadoktha kubuza yonke into especially indaba zangaphansi bayakubuza ngabatshela ukuthi hayi angikho sure bathi hayi umbheke there's iskin so esihlala la bipini ngathi mina angikwazi ukuthi osekomsayizini nongasekomsayizini bengazi difference bathi ubheke iskin ebakhona kwamele uvele something layo phezulu kubonisa ukuthi nangabe ivalekile so le nyama le ayisekomsayizanga kunini ngimtshela ngamtshela ukuthi inkinga yakho bheki wena ngakutshela ngathi iye ekliniki wahamba ungafuna my brother come on ngibulelwe sisters khathesi wena nemoya kulisa awusimoswe wayesaya ku-men's clinic wadira direct zene ke rubile ka direct ke tla next month ke metse mariga go metse next year mo tshumi ke taba tsa gale mo mara ke ga iwana mo kudisa mara ke mphile bana ke tsoro bulela taba tse seng thola bona ke go le ba okay o ne ba kreya kanjalo abantwana ningayitafazana jona ke itse me supernatural mara le motho na ga e batho pana ga supernatural as well tsebe gona tsa re maybe bana ba ke ba ga maybe ke go bua nnete motho tsa re batho ba ke mara le o ijela ga iwana sometimes vele maybe akura ke itse for sisters mara bana de ba ikanga Tommy yini oyaziyo awunyaka uya ko-men's clinic wa-circumciser awutsebe noma entabeni ujwabu uyayikhata ngisho maybe kuphela ke khatetse sister ke ba ka mosebetsi o boima bona ke sebetsa jwa bona re ke ya maybe kuphela ke khatetse tlalo ga mara phela ntse mo tsara ka next year June next year why tla ba next year winning khanya mo bitse ka mariga mara eno sa tsa boga le machita la taba le machita ke tsa ba ga ke ka ba bona tsi ora to phella pelo ba la ke mago bana ke sta lelo yena sa boela spane wa bona re ke gore ke khaogile ba le go manje senza kanjani ngingahambile la outside tla founela ba batsadi ba gae mtlhampe mo tsamfa chance ngwa be rabua because iseng yona circumcision tsang tshela ka yona se ba wa bona so maybe anga founela batsadi ba gae ra to ba gore ba nga enda ile ga family mara 6 months to me awu igrey next nje akhali mara wena usahleli ku relationship yamthanda ukuthi mama dingane ke tsetsa sister mama ke tsetsa mama so bona le yena ke hlakala ntšhinga re ke tlo ja jartinga a ke mthule la founela ko ene ujiwa ke bana mo tra mo tabole ma tsa withavena bona pa le da we tsa ngate ma tsa wa go tsa lo tsanto no khala ke petrol mala tsa tso ruetsa mo tsa batra tsa tso ruetsa sta ba tsa ke tso ruetsa e khate sisters yo man so sharp ke right ka ba mara tso funela batho ko ene re tla ilongisa la ilongise khaya ya mhlambe sifuna abantu abasha ngibela intanga yenza ngizamile ukuthi ngibalisa mara sesba assess bra ga gona I get it like it's not nice so uzoba sharp no problem ka sharp and then I don't know, like I need to talk to that like couple and just get to understand what the fuck is going on because my sister hanyaki gore trouble he na ga phone hanyaki next manje Tommy awutshele mina you're proud ukuthi awuthe abantu dlale ngayo sharp unojwabu and everything mara wena still oyimali yakhe kusisa uyathanda
Wa go paletsa maenje. Now I'm coming. I'm being respectful and talking to you. La rinyata. Minyaka yonke bongabona ujob lakhe. Why you ujolela nganyana o? Why umujolela? Baby mama ya ha, why you ujolela? Why ujolela? Why ujolela? Why? Ke baby mama mara hantle monate. Why usabu? Hey baby jaya go masitsa. Tamo thapulo ba tla monna monate. What do you do ngesikhathi sakho sonke lesi wena? Ungana sikhathi sakhe. Why ungana sikhathi sakhe? Ke na le nako le yena. And then ke fela ke na le mabaka a Spanish. Mabaka Spanish. Bo buela maka. Wa Spanish wena. Bothata ba go nnete ne. Ana nnete. Ke na le ke tla go pin. You've been tlalusing but angikuzwa ukuthi uthini. Akere ka hamfe monate ya yena. Awufika mnati. Wena ulela nnyo fela. Unyaka nnyo. Akere mare Ngwana hao. Ngwana ka mo support. And I'm pregnant. I'm pregnant. Wena how is it? Ke ka go tlhagisetsa go fetsa mpetsa mo ntlong yaka no ya no tsitse ke pregnant. Why is that go mistake ke how is it? Mistake ke OBTO because of Hana. Ya no now mpeletsa. Ke go beletsa go Hana nnete literal na nnete. Ga rena nnete eng? Last ke go beletsa go molong wa. O nthatsa a re le tlogelana. Last ke go nna go molong o mpelela go ngwana go godile yang o happy ya mo lifeng ke go belela ke ke shapo. Gore le tlhalane ga ke ga wa mpelela gore le tlhalane. Yes. Go mo gopotsa ga mo gopola ya no bana go etsa masepe. No, ha ka mo gopola. Ha ka mo gopola. Ha ke batla masepe. Uyele wa ukhala or uyele wa something a hlalana ze ke shitsepe mo ena. Why usabukhala or usa cho something? Hantse serious. A dire I get eng ene ha ga tlhalana Mariano ha nna ne ke sa ikemisetsa motlhala o gemsese eng a dire Mariano le wena o a bona gore weather e ntsia wa bona gore weather e ntsia so weather ya no ka je go ampolela gore a ke fumane sepe ke re a tshi gore ke tsamaya ke lo ipona why usa mo office because o phela asina go ya rona so today ha o shebile weather ka gore iso ke gona molelang o nyaka mapai le nna oh wena o nyaka mapai ha wa nyakwa kwena fela what about yena what about the things sa high ena ke na phela nga hana mo se go bala le nna ke hana go bala le wa morata mara auso kana le nna ga mo gati a ga ba buti wa morata mara auso oh yena mo morata ke mo rata oh ratio e seng go a ke mo rata o etsang lena o etsang lena le yena ha ga tsena mo girlfriendeng ya go o mpolelela tsone dilo tseo ke tsone dilo tse ke lo di kry-a ma wena o mfa ngwana ga o fetsa wa tsamaya wa kalabanta o etsa dilo tse di etsang mo strateng when I was pregnant for how many months kana no yana ke na le 4 months wa ngwana nta don ha ke tsi yena o tla ka makgaga fa ka tlonkeletsa makgaga ke tla go tshwarisa o se utlwa ha nka be le go wena ba o rata o betsa wena o Baptista ka mo ke ditse monna ga se nna wenza njani ufuna ukulala wenza njani akere ba nlwantsha ke re ka ba ulantsha wena wa yuba jolela wena wa yuba cheat wena wa yuba cheat why nna nne ke re ka ikutswa ke re o ikutswa le mang why o ikutswa because una le musadi ko ntlong Maria ke re yana ga ngkhotsofa wena wa yusa mofi ga nna ke re ka gore wena o mofi ga tlo wa yusa Hasiras bona ba ra o setsa make up to everything gore ke gono bontsha motho gore ka ma appreciate marena hang appreciate
Why you some appreciate? How we need. Appreciate mara some appreciate. How we need. How about to bolela nnete. Ke bon nnete. Nnete ke feng mpotsa nnete wena eh. Mpotsa nnete. Ke feng nnete. No it's Since kopa ka bo la ya huge. Wang ga tlo ga o ga. Kopo it. Nnete felletseng wa ngata ene mo gona ba bedi sentle o rata mang ha ile go wena o batla go tsa re le dithu bua nnete felletseng if o rata nna bua nnete felletseng ha o rata ene fela gape bua nnete felletseng re fetse kganye kopo bue cause o njela nako ke rata wena ya no ona ha o lo betsa monna ha o lo mmetse what about nna ha ke batle ntwa please sisi ungaluka kakhulu because you know that yourself you are pregnant bothata o ke ha ka rata ka mokhatseneng ka teng nka ba tsene pile immediately wa mpetsa ke tlhaloganye go nna mpeletsang because nna na ke araba di potso a ke le tsamaya le nka ba nna ba ka mong ka mo notile monna o siwe lona ha zanka wetsa ya mo bophelong ba au abantshiteni nna o ka se bu abantshiteni aba go chitela o sho 100% sure sure where's the ring ya iyo mara abantshitela jalo o tla etsa jwang ko ba letsa ba ibile tsamaya lohle tsamaya no re latile abuto o sala le nna o sala le nna nna ka sa o salela eng wa o sala ga dulimo ampetsa ka pela batho ya no betsa ke itlhompa cause ke tlo go betsa gape for revenge go betsa mai ha ba le abuti go ba di la go bala wa ditmane le nya go robala ya la re disturb mos la le bona le go weather yang lona wa ring kanti abuti wa tsalang Kari you don't know what to do. Mo bolella tsamaya gona no nya mo bolella. Ha ke batla tsamaya. Why atsamaya? You promised to marry her. So manje. Vera yone ke go mama ne nka relang khatela ke tla nyala motho a sang khotsofatse. Nna e ka du bua thata go tsamaya. Ha gona go ke ya teng. Ha gona go ke ya. Go tsamaya o sine. Go ba le tsone le batileng. O ya kae o se bana? O ya kae? O ya kae? O na le nkane ne ha o tsene go pela. Ha ke tla ke ka nna go nna. Ke tse. Go ba mo go re tu. Nna ke tso wetsa go ba mo go ka nna ke na matsa. Tsamaya le khaza phana nnete. O se go ba bulela batileng. Ke fa ke le robela. Le wa munga vele abuto wa munga kwa hao vele vele kwa hao la ngwana lo support ke mama le wa ngwana ga wa mo supportela ngwana ke tse wa eng ntwa eng ke tla go ena fela ke tlo bona ngwana wena go male ne male tama o sweet habisa ditlhong go tsamaya o di male di mata ke ba go gapo ke ba go gogela gape ka ke go tsamaya tu o di male wena bangani tswa ka fore ha o e gope be bongane ha o e gope tswa bongane ha e gope bongane tswa la first table ha e gope bongane tswa re latile wena fela ha la molata o sala ka mo kgolitlileng ka teng lo bua fela o ke sala le ene oh itse ke mpe ha vai and o itse gore ha o tswa ka monyako ha o sa boela back ne ha o tswa ha o se tlo boela back Why you going to atitiza so? Ke bone eng? Bongane. Why ka re moshisitse nyana so? Ke mo fa lerato le le felletseng sese. Le le felletseng. Ke bongane o motsebang o re o change no yana o se tshwana le like bongane wa change ha tshwana na kwele ha tshwana na kwele vela bona no nyana o ja monate why o le so bongane why we get anjwa bona no nyana o sharp wena ba ntloela pile nda o iketsa ntjane fuck you wena bongane fuck you too mare wena ntho e lanelang
Mara ha umpi monate mo. Emma. Emma. Mara ha umpi monate. Thank you baby. Emma. Abo batakilo yana mara na. wena wa mufa mnate na na that's why I'm latela ke mo fa monate that's why I'm latela we tsangane mo nkinya a ke se batla go ke go ntshega kae witse ke tlo tsena ga 20 ke tlo tsena ga 20 ampa stela so wa tsamaka ha ke batla tsamaya wena ha o ntse serious ne ha o ntse serious ha bona ona wa re this ha o tsena ko ole wa re this wa tsagalang ka wena pile ha o itlhaloganye ne mara ke tlhalositse wa nyaka ole o se ke wa nyaka wa shala ngwana ole o kontung Fuck you. Yes. How? Magande. How? O tlo ke rile re ke netse in peace. O funana. O batlang? wena bongane ulimene ne ene iseng gore o nyaka o shala kama a o nyake ka a o ka re o control why o control control ga ratana nna le a ke control o ka mogata wa or o naganela ngwana ngwana ole o mo etsa jwang ole ke tamo ole ke ta naganela ngwana stop fighting wa le sa wa bona o tsena fo jarateng ka kankane wa le sa builene ke tswa le wena ke latetse wena mo ke tswa le wena because ke latetse wena o baby daddy ke tsamaelwe o sala wena ba control a ke control a ke control ke kgonna ke lerato wa ke thank you la ratana vel like serious la ke khola ta e le gona monna go ga go radiana wa nrata so why makala ai ke gore o na le girlfriend ya ha yang ke re ka mona hampe lerato le lekane okay after all these years no sa bone gore a o feel rato ngwanya lona ai ne ntse ke bona so why no sa mulele gore ne ke itse na a sa o rata or na ke tsa ne ke itse ano ga bona gore a ithoka ka go tla mfetsa ke ga a ke chekenyana ka ano ka fumana motho wa mphalla mara ntho e etsang mongane wrong with bothata ke naganetse ngwana be le ngwana ka go bana mme ke tlo morageng waka ngwana ke tlo moraga right
mara yabona sisi manje sizoboshwa siboshele ukuthi manje usha wena ukhathela umntanakhe kanti usenhlungeni kakhulu sikubizele ambulance sorry yo mara mara into ongenzisa zona mara mara into ongenzisa zona yazi ukuthi uzoboshwa manje siboshwela imeda manje yazi ukuthi uzoboshwa mara yazi sisaskisi yazi askisi ne hayi ngizosesemakamera wami ngihambe ne askisi ne askisi mara lento yenzile ano o batla o bola ngwana ke ke batla o bola ngwana o khona shebella o botlhokateng go ntlong o ka ntlong ene wa sa magati wa sa magati is the clinic ya ikude kangakanani clinic lana hey ikude kangakanani clinic khona sizothatha usisi sikhambisa clinic because ngisho kanje client lami senimthathele ikude kangakanani clinic ababambi nefoni ekhakala wabona mina ntuthu mari yabona izinto ongenzisa wabona mona khona manje sokhathala ukukhala abantu kamaya without wine ha ke tsamai it's on way sizokuthatha sisine sikuse clinic ne sizokuthatha sikuse clinic ne wena ikho le nto ongenzise yona ayikho right yazi into ongenzise yona khona manje umntana mele manje mama khishela isisu thina sizothini manje akiditsene kampana sele sokaphenisisa mara awusubiyayo woman ungasho kanje yazi khulumeni makena khona nafanele bathu babakho just because of ukule mna house othulayo ngana hayi which means you can solution into it ambo bathalane mmenelela bofelo o tsena go tsamaya le wena fa are tsamaye we have to take the out for aye clinicing daba eya ha u libongane na like wena bongane go khutla kontlong ne like sort out na kinka ausi gore ke mise go clinicing cause wena jwanong umkhatle di lusiswa abantu sekune case manje you understand yabona ukuthi awusiza kahle yabona ukuthi angisakuncedanga mina manje because manje indaba yakho ayisapheli ngasiphi utota kontlong ngasiphi utsamawuli wa utsamagile tu okay sisi yabona ukuthi wenzeni ne ngizile la ngazokunceda maqitha bese wena ukhathela umntana abantu why wenza kanjalo yena waye angena indaba ezingamfuni ngoba mina wena bozofila kanjani if forever bekuwe akhathela isisi kunomntwana phakathi nami bengizoza obuhlungu mara yena wrong no mara do you realize the into yenzile ukuthi wrong kangakanani I realize now wrong to do. Do you want to say sorry or are you sorry or you just okay with it? No, I'm going to tshwarelo mo yena. Okay. If you want tshwarela okay, ari kwale and then bese utlo kupela tshwarelo and then we have to take out aye go clinicing again. Okay, sharp. Guys, sesibe nenkinga lana usisi ukhathele ugeli esiswini, so we have to take the lady to the clinic or hospital, the nearest one. So siyayivala kanjani indaba yakho nobongane bazabona ukuthi bayixazulula kanjani. I think I will have some time by discuss after indaba zase-clinic. But yeah, siyenzile umsebenzi. Otherwise, yeah, guys, please don't forget to subscribe, like, share, everything. Follow me on Facebook, Portia aka Lab